Kini kini All India Radio Shillong ke kubur ban pulir ibadah hon ramdi. Kimat bakong sanjung ke kubur mentak stem. Penlong jingelang Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi bat barok kiseng san perthai halor kijing bat keklam COVID-19 kentop ro kijing penlat ikadawai yada hakari. Leja kendo kinongelam ke Confederation of Meghalaya Social Organizations komso ya ulat ke jelah halor kijing dawa pentri kam ya ke inline permit ha Meghalaya. Bat larake ke sengi kerpang kinong rep ke banengkong ha ke jelah. Ki kubur papnya. Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi ula penlong ikijingelang jong baro kiseng san perthai banyak ren halor kijing bayadai bat kijing pang kelam COVID-19 kentup ro ikijing pelat kadawai yada keri hadien ke kelam COVID-19. Lakot ikinong mikmat na baro kiseng san perthai jong baro arteli kiyeng dorbar tauan keri panishim bentah ketiga jingelang. Kiblayron lang ha ketiga jingelang bala penlong lembaga kor internet ki kentup ya Menteri ke Sarkar Pedeng u Amit Shah u Rajnath Singh bat u Dr. Harshvardhan. Kinong mikmat ke Kongres bakentup ya Adhir Ranjan Chaudhry bat u Ghulam Nabi Azad, unong yalam ke TMC u Derek O'Brien, unong yalam ke DMK u TR Balu, unong yalam ke NCP u Syarat Power bat kiwei-kiwei, kinong yalam na kiwei pat kiseng san perthai. Hakati gijing yalang Menteri Rang Bakdo Keri ula ong ba keri India kakwa ban la ban syania halade ban syna bat penmi kadawai ban yada na kajing pang COVID-19. Ula pentip ru ba kidon kumbasan teli ki company syna dawai ki balai don bentah kajing syna kadawai yada ya ka COVID-19 bat ka Serum Institute na Pune kala syajit ban penmi pat ba kadawai COVID Shield ka bala syna ka Oxford AstraZeneca. Palat khatwei lak nyopo hajar teli kinong muna COVID-19 na kalengkeri la deb ban kmi bnya hakini ki alp saw kenta baladem. Dakani ka jingdep kmi bnya kari kala kenjo syakumba khat saw klur saw penyo lang alp prahajar teli kijing pendep ikijing kmi bnya. Ka Sarkar Pedeng ringkat bat ka ICMR kila nang penjanai syusyu ikijing pet bnya hakeleng keri. Hakawai pat kalyang ha Mizoram kidon nri pulaingot kibre ki belakot no na kajing pang COVID-19 hakini ki alp saw kenta baladem. Kat bah nyongut pat kilayo thamai kani kajing pang. Haduk menta baro ki belangat iko COVID-19 ha kajela kilong lahajar praspa prapu prangun. Katanat ka kot kakia ka Mizoram kala pentip ba kajing don jong kibreu ki belakot na ko COVID-19 ha kajela kila kiu syaka khandai pulai pon khandanyo na kashispa. Hatri purapat kidon lai pukandai ngot ki bela syak tak thamai ka COVID-19 pat nrepu prangot ki belakot hanen kesngi. Kajela kala pentip ru ba ki jingdon jong ki belakot kala kenjo syaka khandai punyo pon lai khandai na kashispa. Ha Meghalaya sa arngot kibre ki beraklat na kajing pang COVID-19 hanin kesngi iway na East Khasi Hills District bat iway na West Garo Hills District kablakin tiyo kajing don ki baklat na kani kajing pang ha kajala shikishispa khat prangun layato kakarwo na katanat kakot kakya kajala katay kakarwo kalapentip ru ba kidan repu arngot ki balayo thamai ka COVID-19 hanin kesngi kat banyo pu prangut pat kilakot no na katay kajing pang. Haduk minta ke jela ke don khat ar hajar nri pun nyongot ki bala syakta ke COVID-19 bat na kitei khat wei hajar lai spa khat khandai ngot ki bala kon nri spa lai pongot ki barang don ye ke jingpang bat shi spa khat prangot ki bala klat kakarwa na katanat ka kot ke khya kala pentip syusyu ba ki don arp khandai teli ki jaka ki bala pengat kum ki containment zone ha kaleng ke jela kejingdan ki baklat no ko COVID-19 ha ke jela kalong not point khandai nyo na ka shi spa. Haduk menta ke jela kala dep ban phak pet bnya haduk arlak san po hajar saus pak lai po teli kinong muna bat arlak lai pu prahajar lai spa andri pulai teli kinong muna ki balong negatif ne ki bomdan ya ka jingpang. Ka Confederation of Meghalaya Social Organizations ni ka komso kala penlong ikijingelang dawa pentrekam ya ka inline permit ha ka jela hamadan malki hanen kesngi. Ha ka te kijingelang kinong yelam na kiseng bhalang baper lingba ka jingkren jongki kila penpau ikijingdon kam kerki ban pentrekam no ka inline permit ha Meghalaya ban khangla ikimenderi bakindrung kat bamon sya ka jela. Kinong yelam ka komso kila let banya kenduk ru ya ulat ka jela Haraj Bhavan halor ka ILP. Hakate kajingi kenduk lang ulat kajela ula ong ba ulong ubakloy banya senran lang ya Menteri Rang Bak kajela bandet ya kenduk ikinong yalam ke Sarkar Pedeng bat kata kalong rutang lada kadon kajingkot na kalyang Menteri Rang Bak. Unong yalam ke komso uba Robert June Karjarin ula ong ba ke komso kan yai peteng bet ikajing yaki haduk banda urlong kijing dawa. Ula penpau ru bana kadaw jong ka kelam COVID-19 kidon kijing ru ban penlong bet ikijing yaki namar baki breu kin haban buat renti iki kendon COVID-19 ki belapen mi da ke Sarkar na kapor sya kapor. Menteri Ketenat Road Transport and Highways ke Sarkar Pedeng unitin gat kari ula play umau nong rim
Bat bo ikimau nong rim ya ki khatsan tali ki project surok ba National Highway Nagaland lang ba ka video conference hanin kasngi. Kita ki khatsan tali ki project National Highway kin kelum lang baro ka jing jangai ka ba aspa anyo po kilometer bat ansashna ka jing lot jingsap ka ba 100,000 shispa ar punyo klur tingka. Kawai ni kita ki project kantup ya ka surok na Impal sa Dimapur ka ban penya so ru ya ka Kohima sa Pek district bat sa ki Kaput Myanmar. Kani ka kubor kawan sipi na ka All India Radio Shillong. Laitali kijing belian bangi baro ngide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjenga iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banyale persya ya kijing pang COVID-19. Ngin petengdang ik kubor ha kani kastem. Ya kasngi bekerpang jong kinong rep ha Meghalaya ne ka farmers day la rakhi hinen kasngi halor kapang ka jingi tali ka long ka bor bat kani ka de kasien ka banning kong e ban pen urlong ya ka kum kani ka jing rakhi. Ya ka saw tarik unok pra lajit kerpang kum kasngi jong kinong rep na Maria kani kasngi la menjo da ka sarkar jilla ha ka ba menteri rang ba ukon rat ki sangma ula pen bena ka dor bar ba jong kinong rep ne ka Meghalaya farmers parliament ka balalong hatura ha ka khandai tarik unok pra arajar khat khandai. Hakani kasngi ka sarkar jilla leng ba katanat karep karyang kala penlong ikajing rakhi hakaba umentri karep karyang ka jilla uba banti dor lengdo ulalong kum ukongsan. Hakani kasngi rakhi la penkup buramru iki katu kat ningut kinong rep da ukongsan hakajing don lang ki officer katanat karep karyang bat kinong kitkam ka Hill Farmers Union. Ya kani kajing rakhi la penlong ha Spring Valley Farm lang kreding ha maupan hakajing don lang chairman ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission UKN Kumar. Shen an sa urlong no kajing angnut bala slem jong kinong shnong ka shnong nongra banyo ika umbam umdi ka pabiang. Ladep ban minjur ika nongra water supply scheme phase 1 ka basan klur khandai pu arlak new pulai jar tingka da katanat PHE ka sarkar jilla hakalai puai tarik uluber arjar khat new bat minta kadang don hapdeng kajing pentrei. Ketika scheme ka kantup ya kajing shnai ka jaka penlang hadongti ka deep tube well bat ka water treatment plan. Bat lakmi lati ba anla ban pendep ya kani kajing penbiang hapo kini ki ars nem ban wan. Umentri katanat PHE ka jala uba samlin malnyang rengkat bat unong yalam kaseng UDP uba Jemino Mautho urang ba shnong kanongra uba ban penggroup kilalit ban jurip ya kajaka shnai ketika jaka penlang Habakaran siya kilat patay kubor utay menteri ula ong badang don kam shibuan kinong trey kenang ba anla ban pendep no ya ketika kam tang hapo shisnem. Ula pentep ru bagatanat PHE kan sesdang pat ya kekela baar jong ka water supply scheme hanongra tang syudep kajing pentrei ya ketika kam. Kajing elap election na kabenta kekela banengkong jong ka Bodoland Territorial Council ha Assam kan kot menta kasingi. Kajing tap vote na kabenta kekela ka banengkong kan long ka kenyo tarik menta ubnai na kabenta ki arpuai teli ki constituency ki badan hapo Baksa bat Udalgiri district. Kekela baar jong kajing tap vote kan long ha ka shipho tarik menta ubnai ha Chirang bat Kokrajhar district na kabenta ki khat khandai teli ki constituency. Hakani ka election ki arpusaw lakngot kinong tap vote kin sa shimya ka rajong ki na kabenta ki arspa sa puingot ki kertong syaki sa potli ki shuki ka Bodoland Territorial Council. Kiseng san perthai ki ban aireng hakani ka election ki long kiseng BJP ka Bodoland People's Front ka Congress AIUDF UPPL bat ki kertong shimen. Umentri rang ba ka Assam usar bananda Sunowal rengkat bat kinong yalang barang ba kaseng BJP kila penlong hi kajing yalang pat ba hago bordhana bat ha Udalgiri henin kisngi. Ka Directorate of Revenue Intelligence DRI kala rakhe kasngi seng ban repulai jongka hanin kasngi pat nakadaw jongka jingdan jongka klam COVID-19 lapen long ikajing rakhe leng baga kor internet ha ka jingdan jongka menteri katanat plating ka kari ka Nirmala Sitharaman ringkat bat menteri khana katanat plating ka u Anurag Thakur. Kumshi benta jongka jing rakhe kani kasngi seng menta usnem lapen long ro ikajing emerging mut lang halor kapang trade based money laundering leng baga video conference. Bat katung ila poy siya bakut jong kakubor kabawan sipi na ka All India Radio Shillong.